Komisi Benta ban rakhe ka World Water Day ka Office Public Health Engineering Department Riboy District menta kasi ka arpoi truk bar ka pelong ka Jacob Mare Marathon ka becengai kumbasan kilometer kata na indoor stadium Saidan bat penkut ha indoor stadium umlan kedai hakane ka Jacob Mare Marathon la sakhiri spangut tam ginong singsnong ka Riboy District kilawan ban cimenta kentup naduki kena aret ki khun samla bat ki belak hamsan kerta kinong job akane ka Jacob Mare Marathon na ka 16 above na kaliang kisnrang ya kanam la duk la ra dau monas bongrung hakerdan baar la yora da ulapun kraw thaba bat uban singlang barngar hakerdan balai kat bana kaliang ikenthei ka barisha khamdai kalara e kanam la du ka sildaris makri hakerdan baar bat ka inosan lamare hakerdan balai bat aka below 15 na kaliang kisnrang hakerdan beningkong la yora da ulambha nungrum hakerdan baar imban roy thankiu bat u Fernando thaba hakerdan balai bat na kaliang ikenthei hakerdan beningkong layora da teres bongrung hakerdan baar riti bongrung bat ka pilaris ronghing hakerdan balai nagaliang ka office PHE kum ka jingpun slor ki khonsamla kan samru ikusnam sa ginong job akan ka Jacob Mare Marathon ya gitu ikusnam on samla sai ka singe ka jinyer khe ka World Water Day ha district library nong po Get 23, 26, 25, 26.